Buenas a todos, yo soy Romeo y ese día kusikita el Langosta con Sambal. Twist lang po deskurado el cuerpo. Sí. Yes. Vale, sa palang trapo, isa quebra con el rabo para man-detachle el laman con el shell. While lobster or langosta is usually prepared para na mga espesyal okasyon lang, hindi le rason kay eskaso aquí. Kay manada lang onde pwede encontrar. Este a kumprayo na aderes market nagiwan. Ara, prepara kita con el asador. Si tantamo na sa mampaypay, work smart, not hard. So yun na ito orno na casa, pwede tapakol el asador usando grande mangkok. Maskin karole por 2,500 por kilo. Mas barato syempre takay comparando na otro lugar na daton pais. Perfect combination este with the sambal de bagon kay ase kita na daton previous reel. Ara, let's separate ane el laman con el rabo. Sa pedazo. Perfecto, prueba. Perfect. Lobster itself is good. Then add pa sambal, makes it more amazing. Definitely on the menu. Yeah, kumain kita. Ano yun?